Weru TV. Ingo kwa togeni kirimedha yetu ya Nteto Thaa Ithatu niombetagwa Christine Wanjeru na mwananirie wetu Mathithio utukuo monde ni Cindy Karwitha mbere bururu hino ni mweshi ya Nteto itukubanganiritie. Kaunti 38 gukinya Meru monde kiri mashindano ma michetho ya Kikoska. Moses Richoro Koronto kiara akirikanaga kuruwa na utongoria wa CS Midikari Nturi. Mwanini wa Rais Koronto Gavana Maria matikwenda kudhiria Nchobi ndegeni watho. Akari indagani mwena wachuka gutitani wamba gutabariki nabo. Magiri mageni kuma kaunti 38 kiri kaunti 47 cia Kenya ni makinyite kaunti ya Meru kiri mukondo wa 10 wa mashindano ma michetho ina wini icikene na Shombata Kenya Inter-County Sports and Cultural Music Festivals kana wenda Kikoska. Michetho ino ikathi na mbere gwa ntuku itano cia kiumia kimambura maria maruguritwe ni gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza. Mangi mama gavana mara makinyite michetho ni ino ni bamwe na Wanyeri Mutaikahiga na wa West Pokot Simon Kachapin Muthuri Murioki na atindite kibaro ni gya kinoruga tumenyithie. Nirumbura rukuningira timu ya kaunti ya Meru rutongeretwe ni gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Bakionania janandi ni bako kwa togeni kaunti ingi mwanya mwanya ndene Kenya. Arabejitega ndene kaunti ya Meru kwa ntiku ithano kiri mashindano ya michetho. Ngavana bairi kuma Kaume bakinyite aja aria West Pokot Kachapin ura ukai mugeni wa gitio na kinya gavana Wanyeri Mutaikahiga. Amna bunga gavana wa Meru Kawira Mwangaza augite kaka niko kagite gaka nene ka kaunti ya Meru kwethwe kigunika. Wakati nilipata opportunity ya kutafuta hiyo nafasi mkuje, niliambia Mungu ni asante, maana najua within 5 days ile pesa itabaki hapa ni pesa mingi sana. Tuna wageni over 20,000 ambao wametutembelea. Manyumba yetu, lodgings imejaa, hoteli zetu zimejaa. Tumesambaza Baraka Isiolo, Tharaka Nithi na Laikipia. Ni kumaanisha hata Jumapili sadaka ya Bishop Mwangaza itakuwa imeinuka kiasi. Untuburapu kwa timbaru ni mutari wa mandu jegi economy no Gideon Kimathi. Nakenda tumba kuona kusi biatho bibi nene jabiu igategemea ora tukomba utekikea kana tukomba umenyera antu betu baba inaja ageni barabe naja nontu obagaikia nkume njega kiri counties ciao ibo bagaikia nkume njega ke institutions ciao baichoka nara kulingana watu kabamenyera kuri good ambassadors ba county yetu nikenda tugita kumbindi kuhost event inge tukomba kwithira twina good name
nonto ora tukwendelea kuhusu event ini utugukiria uchumi bwetu bwa Meru. Amna bubu mulini wa gavana Muthimanto Ithinkia onekana mono akiringira ndebe kimera kia miraa inaitwa green gold miraa. Ukitaja Meru, kitu cha kwanza kukuja kwa akili ya Wakenya ni miraa. Kwa hivyo tukimaliza, mnakaribishwa, Your Excellencies, the deputies and the governors present and our invited guests kukuja kupata tweets, they energize na pia inaongeza nguvu. Hata kwa kupigania uhuru, Wameru ndio walikuwa wa kwanza. Hata katika mambo ya uongozi ambao si wa kiserikali, ni the only county that have a system inaitwa Njori Ncheke ambayo inaongozwa na wazee wetu. Hapa ndio utapata mlima Kenya. Hapa ndio utapata milima ya Nyambene. Hapa ndio utapata the green gold. The only county in the entire country. Makofi kwa Meru County jameni. Na kagwetero nandi ni kona nyuma ntiku ithano ni kaunti iri gwikethwo ikijukia kombe kiri kaunti 38 iri kinyete ndene kaunti ya Meru nikenda kuthwa chigitindana. Na kwa hivyo nataka nichukue nafasi hii ni washukuru Kikoska management au timu yao ambao wameendeleza michezo hii kila mwaka kwa miaka niliyokuwa gavana. Niseme kama magavana tutaendelea kushikilia na kuendeleza kazi hii. The promise for our counties and nation. Together we can nurture a society rooted in unity, excellence and the values that define us as Kenyans. To declare this year's Kikoska 2023 Games officially open. Na nyuma ya michezo kuambiria timu ya Meru no chineni kumakiti Mesamburu iwitandika mbao Ithatu kwa 1. Naja kuonekana kwenda kuguru kunene. Leo ni siku ya kwanza ya michezo na tulikuwa tumeomba Mungu atusaidie at least tufungue uwanja vizuri. Na sasa mimi kama mama na kama gavana mimi nimefurahi sana. Tumeingia kwa uwanja na uzito. Tumeingia kwa uwanja na ukali sana. Na tumeweza kupata ushindi wa kwanza. Kwa sababu Meru ni kaende kabati kaba. Nkiripotera Weru TV Betamudhuli Murioki. Matongoretwe ni uria wa RMC wakangeta Romano Mwito gikundi kia arimi na biashara mamoni moro Ntete mukaririgiti wangwatariro Nyamita Moses Richoro na njuri ya makiuga ni mumakuru na utongoria wa minister wa urimi na ndithi niwe mithikari Nturi ni mauritiere Nturi kube wakanya gushwira ntaira thina cia mira ori gukwirikana na tengete mbia nkurukia milioni 100 cia gutethereria gukiria kimera kiu kia mira ni macokete maromba gucunkunu wagwa utongoria wa Nyamita makiwaga kombeka kwethirwe na makatero utongoria ni uyo Marion Karugi ni wewe na ino mbora ya loi bato tore mbere kamuntu enda mwesimi wa thamira wake ta guruta ngwe wake daima ntwa mira yenjeria kuruo Kampala nabo iba kwenda Ozuia no ntu bati kwenda ntu ba mira ba umbotetha ni a biashara bakimera kia miraba thoko ya Kangeta batongeretwe nura wa RMC wa Kangeta Romano Mwito baraba sumirite kumeneria kiama kia mira kije kene Mira Growers Union kira kitongeretwe ni Moses Lichoro kiama bakwani kiambirite weketha waziri wa urimi mithikari Nturi kiri utongeria bwawe ministry ya urimi na raba kuria Lichoro na kiama bawe ni baiwate na Nteto kana waziri Nturi itumi bati kumenya kiama kioni na kiumire ni bau babatarire bathetera mira turonere antu midiene bakiari bakiwa nibo atongeria ba mira bantu achoro na betonga bakiwa nibo machama ni mira uni twire ndi mutongeria Nture no te onda ibu antu ba mira bakarite ndi bathura chama ni o kana secretary o kana treasurer antu bani ambani akora kaba kwenda kuthukia mira thuru kuwa ibakarite kenda bare ambia sire ikuya kire antu ba mira antu aikinyila arimi ba mira kotweka baisingila njirene bakiwa machama ni bare ambese ira cia mira ciumba kuthira na antu bare mokinyilo imantu yau ora kimero ku ampuria tenda kuona ntakeyo kuri embere ukira antu bachonga ongete bachethia ni atongoria bachethia ni antu barungamirite mara mira na niamba
kwe muntu wito Nteto na timu yake, kwe muntu wito Sakajo munjuri akuanwa chama ni omira antu bau wintore biachara ni mira taite miaka 35 wethiri na mwanka thindi ta biachara mira tutakara nthi karonze kimo tuthura mutongoria wa mira tuthura secretary tuthura chamani kana tubwithie kiama katerwe bantolichoro na betonga no wererire mbia cha mumeru ira nenkeri ndegenda itethia chura mira yeri ibogorigana lo yanto beto itonengero mbecha ibana bona thiringi echo o ika oke gutwetwa tukaranthi tutarantu abatongeria arimi ba mira biashara ba mirare ibana twetwa tukaranthi tutara ba tutongeria CS ombere kuma kaloo no tuonete ile nturi atathire kinya mwaka Thaa kuthurwa na ituonete matokeo ya ngwira mbe ya kurita kinya antu bakui beibitwa ere nturi ACS Thaa no nto ni antu baba ingi muno tumbotala ba benefit te thuru nturi kuma kuma na atathire nya mwaka Thaa bato bira tukera ntwacoro tutise no kutharire kabo kwenda kubwithia mwenge yonge ya yura babwithirie yo kuri ya mbesa bwa tukwita wita cia muntu ngiria no kendo mwaimbingi na muthuro bari wa kiama kiki tongeretwe ni lichoro no kithwe kina wamba no ntukuthiurunka bathiurunkire nthiguru ya Djibouti uswa thoko ya mira uti utethio batethia murimi na Burundi barekane na waziri Lentore au kiria biashara ba waziri arathurura nende athiria mwaka na ngwe waziri metheka bareyire na thirikari iro mira inyera ruurira Somalia Nteto babwithie kiama kia kuria mbecha baendwe Djibouti na bane sako inkoromba waziri eto Lentore achunguse mbecha cia nenkaniro sako ni na cia itere no tubatu turanto mira tutachiona nonto kumathirikana negerito Nteto beta kwina disco na araura Djibouti beko nengerwa 5 bilioni utebi tuonere no tetho ko yonekane nyemwe no basiri wetu Lentore ya thiatamira iruro na kuonde kwa na nontobo ni bakuromba thirikari ukulukira ministry ya urimi kuthiria kateo sibamira na mbere basunkune kiama kiki usietamira Growers Union na waziri Lentore aike musemano na arimi na biashara bamira batare kiama kingi kira kikaroma umene na kuthetera mira kuona embe tutire akuona waziri da thirikari ndia Ruto etwa waziri owe kuthomithika Lentore na imuremio mira katumwe kanya na tukiromba waziri akirutaira ngwe Kenya yonthe kinya batu embe ito muromba yathikiria antu bamira na inkumeana aturo bathikiria yatuthikiria akathikiria akora bauba kwari na unjirene ni akora na bamu intimidate nyangwe kari no ntumenya nkoro newe aina mantu amira so akora bau abathikiria neye kire arimi bongwa arari mucemanio areri arimi aibwe maoni yaremi ibyo biatethia arimi ana Lentore through the president ya tukwenda bon dismanto katero yonthe ebantolichoro ebetonga tuteba ijetwe na wakati batu bantwachoro mario to yau tutikondo yeborenge turenda kula thirikari kwene wele karo na manto agumane yonthe bau tutikondo beborenge bengo ku kabisa na bakaeta manto amirarenge nke reportera Weru TV kuma Kangeta Betao Marion Karugi wa Kenya. Munini wa Rais Rigathi Gachagua narutite mukana kiri gavana makiri mara maria akuga matikwenda kugwate thirikari wira wa kuruwa na nchobi ndegeni watho aruga ena umani taka kwari na mubango wa asiasa mamwe utumira mbogita kuthiria antu makiri mara akiugaga thirikari ikathina mbere kwithirwa makirwa na nchobi ino na kumithiria bururu na cokete auria arugutima bikibiki kwirutana kumenya nimbi kuthina mbere Kenya gukurukira mangatheti na mitandao akimauragia magwate urutani uria ukamatetheria yukiria ke biashara cia Boniface Mongera hatariri na kwina magavana ba barutero akiri mara batikonogana kinyani ni gutethire thirikari ngoge yo ekorona mbogita rutere roro imenyete ibao na rua mono nkethirwa nkibogeria ejenio timire kodi Boniface Mongera ene munio rais ya nthiguru ne Kenya Rigathi Gachagua akimenire magavana bamwe barabate ko mwiki ngogi Nteto neje ni nyankoro kibange bakirikana na jere rungurungu botethire biashara hizi kwarama. But there are some governors in this region hawatusaidii. Na niliwaambia juzi tukiwa pale Sagana State Lodge na President Ruto, if they don't help us in this fight against alcoholism and drug abuse, which is likely to wipe an entire generation, at the right time I'll call them out by name.
Mimi hakuna governor yote nitaunga mkono uchaguzi wa 2027 ambaye hajasaidiana na sisi kupigana na bombe. Sitakubali. DP Gachagua arenderia akawa mwankira ndoeje kurona mbogiti umite kwethira bakiombana na mwana wa 70 na wendi bobo babukethira bokionekana mono kumakiri magavana na atongere bo bange bomba na buru. We are almost losing an entire generation and I think it was by design. Nafikiri kuna watu walikuwa wamepanga kumaliza population ya Mount Kenya kwa kuleta ile pombe baya na kuuza hapo bila kuuliza mtu ndio watoto wetu wote waishi. Vijana wetu walikuwa wanakunywa pombe wanalala kwa mtaro. Wengine wameoa juzi, bibi yako kwa kitanda, kijana analala chini ya kitanda. Sasa we have seen his fervent commitment to eradicating the menace of alcohol among youth. I urge us all to support him and the government in this fight. DP Gachagua akaoria Nteto kiri kiathoneka Moritani kiri university yake mwigwatanirite na obisi ya murongamiri ya kurunene kaunti ya Nyandarua Bifethi Gitau ya kuritanite babunda 163 baraba kethira bagita kuritana bange kirwandi 25 cia kaunti ya Nyandarua. Those of you who have gone to school when these things are advertised, pia muulize na mkuwe mkiangalia mtandao, mkiangalia magazeti, msikae kwa border throughout, mtakosa kujua nini inaendelea Kenya. You must take time also to know what is going on. Mitugo mega amona konjolithia mbeca cia bakwithira bakiona ijamwe bakethira bakiamukira. Tunafanya maneno ya etiquette, tunafanya maneno ya insurance, tunafanya maneno ya NHIF na hata rights zao tunawaonyesha. Even refresher course wanafanyiwa tu hapa leo, wanaonyeshwa pahali ya kusimama, pahali ya kupitia. Actually tuemeta boda ofisi yangu. Ura mtu amenyera ofisi yake no bwantu baba boda babwirite kumenyera boda yo kenda batia kamante antu 15 ingareo baya kira nguo bweya bakabwithia manto insurance bakaobe traffic rules na NTSA rules na also bakamenya ngari weo bombo kura bakaura kinya taxi from taxi matatu from matatu buses bombe bakura na ngweo so nibwo kemu irathwanirie patine na antu ba Nyandarua. Muna kuatere kerere conscientious mwaka mothiru etia babunda ngire magana 29 batutigire kumania mitino na kona ndikugatire kweno batu wakongera Moritani ni nyankoroki kumenyithania. Reporter Ntosharo TV kumaja kengina kineke mshoni Nairobi mbita Boniface Mongera. Ngwatanĩro mandagitari niyo KMPDU nirombete kubewa kanya kubesha na matamao kire kamiti iria itarito kwariria kugona kugwatithania Kenya. Kamiti iria dite na mbere kuthirwa na gikaro nyumbani ya Bomas mariuga kethirwa ubutumbikana makandikira bunge ya Senate barua nikienda matamao machwirwa ntaira imushia thina iria makuria shithirikira ithwa ni bamuna kwaga arigitani makwigana mashibitari gwitithwa nkadi kire maria makubatara na kura idwa kwa marebi na mishara yao. Anthony Kadenya hataririe. Solidarity forever. Ngwatanĩro ya mandagitari KMPDU igwatanĩte na arigitani kila ileneki nibaruti kamiti ya ngwatanĩro ile thite na mbele na walanĩri nyumbani ya Bomas gutigala ni kwalelio tungata bogima bwa mwili kile madhibitari kulingana na mandagitari baba utungata kile madhibitari ma mwingi kile kaunti mwanya na kabutite na mbere kuthuka obrantuko ikuthi na thirikari tekonekana kujukirio rito thina inom bakiugaga musemano wa thirikari ya matora ule wale Eldoret kaunti ya Uasin Gishu kimegitoku utalilia bwa kwigana madhina mara makwinyirio tungata kile madhibitari. As unions, as KMPDU with our brother Kuko, we are demanding that the current bipartisan talks that are ongoing, the issue of healthcare, the health agenda must be part of this discussion. Basi tumekuja hapa kusema kwamba si kweli kwamba nyimbo zilizokuwa zikiimbwa katika kule Eldoret ni za ukweli. Kwa sababu tumetaja na tukasema kwa kweli kwamba leo hii tunapokuwa tumesimama hapa tukiangalia ile budget ambayo imewekwa na serikali kuu na hata zile ziko katika serikali ndogo,
hazijaweza kuangazia ili kwa ajili ya kutatua matatizo yale yaliyopo ambayo yanawakumba wa Kenya. We must start having candid conversations. If we are going to have any meaningful solutions, we must be candid to ourselves. We cannot be sitting in very high level meetings, lying to ourselves and expecting that as we go into the future, we are going to change anything. Kulingana na mandagitari baba thirikari Rais William Ruto yanenkanire wirane bwa kwandika arigitani ngiri kibao kiri mathibitari na mpaka thaa ino bubu botithithikite na thibitari nyingi no kaikuthi na mbele na kwaga arigitani. That the government promised in the manifesto of Kenya Kwanza to employ 20,000 healthcare workers. We have perused and scrutinized the budget, and we have not seen these actually put as part of the plan. We are therefore demanding that the government need to stand up and be accountable and actually employ the 20,000 healthcare workers that were promised. Bwajiri ne bamenerite thirikari ni kurega kuingia CBA kulingana nabo boboka thina mbele ikethirwe thina nene muno kiri thirikari nene kuingia mubango wa kuthondeka utungata bwa ugima bwa mwili wijikeneta UHC. The non-implementation of the CBA. As KMPDU, we express our deep concerns and disappointments regarding the non-implementation of the CBA 2017-2021. Which mostly entails the parts of the promotions we have seen in situations like Embu County, where consultants are working in status like medical interns. We gave a notice in that particular county, which is lapsing on 28th of this month. So essentially, we ask the governor of that county that they must prioritize healthcare, that the right to access to healthcare as enshrined in Constitution Article 43 is not a begging right. It's a right that needs to have every Kenyan access the healthcare. We know that the vision for UHC is a noble vision, but a vision remains a vision and a wish if there's no implementable action that is put in place. And one of the biggest fundamental is the human resource. Mandagitari baba mwana arigitani bangi, helio nurses na clinic officers ni bagwite kumana na mathina mama muthenyo tariki 12 mweri tuthiite wa Septemba bakethirwa bena maandamano magukinya mateta mao kire minister wa gima mwili bunge ya Senate amwe na bunge nene. And therefore we have discussed in our National Executive Council and also we've discussed with our sisters and brother unions that we must take action over this matter. And therefore, on 12th of September, we'll have a peaceful procession by all the doctors, all the nurses, all the clinical officers from Kenyatta to put a petition to the Ministry of Health for them to comply with the manifesto of employing 20,000 healthcare workers. We'll take the same to the Senate and to the Assembly the same day. And if they fail to give us a direction and a plan they have to fulfill that particular promise in the manifesto, we will escalate that action. Kuma muji munene Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Tunoke banini utikathie nwako. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na ankanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njere ne agweta boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegoro ne Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana uite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu.
StarTimes is brightening up your world with amazing kids content. Lots of unforgettable moments to enjoy. Wow, amazing. Celebrate with us to stand a chance to win amazing weekly prizes in our lucky draw. Buy any StarTimes decoder at any of our business halls or dealer shops nationwide. Recharge your monthly subscription and stand a chance to win. Hooray! All right! Enjoy a variety of your favorite cartoons from our amazing kids channels. From our family to yours. Asante for welcoming us into your homes. StarTimes. Enjoy digital life. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu Royal Business Park 4th floor Njorinchake Street, Meru Town. Turingerethi mugukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Warengi kugwate ogeni tukithina mbere ya karimandagani wa ndini ya Karingani nimeumirite gweta igururia wongere kuwa wamba ntere ino marathira amba mama ona makinyite bakuthokaga mici yao na kuthina ndithia ciao tamburi ng'ondu na nkinyagia nguku makiuragia thirikari kuumia kuongerera ukaria ntere ino nikenda wamba unyiba akari namo nimaurite kugwatana na mabisa maborisi na kubesha na gari boti cia gitumire ingithirwa igitethereria amara marima magwikirwa mbengu. Samuel Gaishima hataririe. Kinyamara kia wamba ntere mwanya mwanya cia wadi ya Karingani ikyo kigitwe gigitera akaritoro arakinya nyuma ya wamba bubu kuwirira kwa mieri emikai mikuruku akariba bainde bakuga wamba bubu ibuchokerete anene bariuga amba bachokete kubanyamaria michi araba kubaijira ndithia tamburi ng'ondu na nguku ukithikeria kuntu kuna ukiwa mburi kukiwa ng'ondu ine tukuria thirikari ya neso theria nau no ntutu itu twarenja ni gutututhukia muno turi aturi ukone kwethiretwe kwena wamba lakini twaletie severali wamba wa mburi wamba wa into akaribaba bariuga wamba bububurirudwa imbeo mbithi baraba kuthiuruka nterinu batari na wira nuntu antumani ni kumaralite ncobini ma rega kuona wa kunywa marachokire kuthie gukaia into ciene koguo ni tukulomba thirikari ithwe yukie jukumu ya zobi ethire kabisa bangi ethire nuntu na ciana cietu nicio ikumba kwethwa ire ikiuragira kuma rebini ende baruria thirikari ibaikire ukaria bukugana nterino twaria twauga ni kwethwe kwina kambi ya police pon ethweri bo kenda antuma na umethoma makubibiritwe ri kuoneka thina polisi aringirwa thimu makaomba kwethwa magiukagia nyamura oreo anene metu sub chief na chief manenkerwe reinforcement ya kwigana kenda thone chief kana sub chief ria ukakugwatana akethwa ena reinforcement imbeganu agena power ya kubota kugwata muntu ria nkigwa kiruthaga makosa bariti Nteto ino bari kambini ya Chibo wa location ya Karingani ntere chiandagani muchemanioni wa kwitherania gugebwa akaribo konia mubango wa thirikari ya kaunti wa maendeleo wa mwaka wa 2024 mwaka wa 2025 utongeretwe imurugamiri wa sub county ya Chuka Hilary Mutugi. Chuka sub county tumbete kuendelea wega. The public participations igotweka successful nonto this is
This is the 10th location. Muno tukubururia mauntu magukonia health, twabururia agriculture, twabururia infrastructure na tugukena nonto mauntu matwakirukia ni kenda ni county government ibote gutubira bau bangi. Ariuga kiutha tina mianka ya agumbereni mwankojo akari ibaibumeritie kwa wingi michemanio nienu. Re thirikari ya invitation ya these public participations katumbe kumagira kenda tumba ku engage thirikari yetu ya county in spirit ya His Excellency the Governor nonto aliuga we are leaving no one behind. Nkiripotera Weru TV kuma Ntere Chandagani gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Uthoji umwe wa gisiasa na rietwa Oscar Mutugi ni umiritie gucunka siasa cia Meru akiuga thirikari ya gavana Kawira Mwangaza iri njirani ya kugwa. Haria thira kuri na aruti wira mari bakube muno na Kawira makomukunyanira akibecanaga ngerekano na riboti iria iraumire ruaya Saresu Duranira. Ariuga Nteto inu cia buria mbie gutumirwa shumanitie na aruti wira makaunti inu na kuongera ona kombeka mu makabuto wira kiumia giki nacokete bidura kwina mishemanio imingi ikurudwa na nyuma ya kugeria kubonokia gavana Kawira Mwangaza atikagwatikane na riboti no ya Saresio akirombaga thirikari na rwangi rwa ICC kurungamana uma na kureka gavana Kawira kamate mudharaba wawe kethirwo ni uma ari na mabiti ya Mutugi kare na riboti ino. Kiumia kimwe nandi kurugite nyuma ya thuranira Saresu urane muteteri wa kioto kia mwingi gushumiria na kurekeria riboti ria gavana wa Meru Kawira Mwangaza nethirite gitumira kigina kia mwingi na njira itiagiri ni untubura nandi bwithirite bukigwata mbaru ni muthuji wa gisiasa Oscar Mutugi akiuga thirikari ya Meru ira kwi kumanchana akiuga kinya kigwa kethire kiaragana kumane na atongeria barabande kiku iri almost gintu kira tuita na gichunku implosion. Implosion ni kuga thirikari ki kumanchana eri manchana yumite ndene thirikari ya karaigu fail which tukuona ikethiro egita through difficulties inene kote external forces tikethwa chi responsible for failure ya thirikari ni onto maitie zara maingi zati kumania na anthu ba thirikari zariuma ndene ya thirikari. Nkorokia Oscar na ugite kwena mecemania mingi thirite kithithikana witho kiri thirikari ya gavana Mwangaza kenda kugeria gutanganira na riboti ya Saresi itiratura ntundi indi Oscar akiuga utakawithiro da kaunti iria ciana ritumirite kigina kia mwingi uria gutiagiri njara ya thirikari ni ithagirwo igitumika kiri atongeria bau aria kuga nande na wirigiro njara iu ya thirikari igatumika bwega ja Meru gukanukia gavana Mwangaza. Tukumenya thaa ici kwina a lot of crisis meetings iria bakugeria kuthithia bagi firefight bakigeria gutangira mantu zatika thuke ende tukumenya kuringana na ora tuonete counties cia Nairobi miaka inyuma na counties cia Kiambu kuyo gukinya gugatuika cases ya yutia graft chitegitirwa in the court of public opinion. Nonto for instance ugaiza Meru igambare ya graft kana mutongeri ora to na wetha izi ndene ya county ukauga iko deal nawe ki court of public opinion kutireo toka akombo ni onto netherwe na ability ya go shift blame aka shiftira bange blame kugatuika we atikulaumiwa kwa nandi gakinya somewhere kutuike nandi probably sheria niyo ikuzukia mukondo na ituize bwega sana kinya president wengwa na ugite I think Mwangaza hizi kintu kiria ati tolerate sana ni utumiri botho kubwa bwambecha che mwingi tonete example kinya zara karikire senator Jackson Mandago ikuga kinya Meru county tekayomba kwithirwa ikuraza muno from witnessing zara turonete za kiapen
mwankarira gukethwo kwina accountability ya mbeca muthiene kiuria kinene ni uria riti ngugi ba thirikari ya Meru bakumaria ndeto ciagie thirikari ome Oscar akiuga nande kwina ombikano bamwe ba riti ngugi bethirwo bagitaikwa ome kumania na itagaria riu ki staff bakwithirwa bena umiria bau bakumaria documents na reliably tukumenya kukethirwa kwina heads chikurol kwe antu bamwe I think bakethwa bagisacrifice awa igitariti kuraza kiumie eneo giki ndene ya thirikari u kuma gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia Weru rea kwarietwo ni Mutungi Kare. Rais wa Kenya Daktari William Ruto nanirite ngwataniro na nthi ya Indonesia ati o mwaka Kenya ikamendagiria ndethia ngiri 100 iri njira ya gucwira arima ndethia thoko nthi cia njabu cite nyuma ya rais mo mairi kwithirwa magika makirutha gikaro na kwithirwa magikira kirore kia ngwataniro ya gutethaniria gukaniria kibiashara pamwe na andu angi ici ingi iria kethirwa ikigunika kumania na witikaniria uyu pamwe na wenji na biashara ya maguta. Nthi ya Kenya ni umbite gwikanira kirore kia ngwataniro inya na nthi ya Indonesia cia uthii na mbere na nkinyagia gukura kibiashara. Rais Ruto agwatite ugeni rais wa nthi inu niwe Joko Widodo garuni yawe na mumba kwariria mauntu magukiria nthi ino cio ciiri. I expressed Kenya's position on the imperative to democratize global governance and financial institutions, including the United Nations Security Council, and make it much more inclusive and reflective of the current geopolitical context and dynamics. I also briefed my brother, President Widodo, on the expansion and renovation of the United Nations office in Nairobi to match facilities elsewhere in UN offices globally. President Widodo has assured me of Indonesia's support for this expansion, and Mr. President, I want to give you our appreciation as a government and as a people. Nthi ya Kenya ni kweregerwa kwendagiria nthi ya Indonesia ndethia tangiri 100 o mwaka nayo nthi inu ikareta winji wa maguta mapama nthi ya Kenya. And let me say here specifically that the great country of Indonesia expects our Kenyan livestock sector to export at least 100,000 livestock to Indonesia every year. There is opportunity for the private sector to facilitate that. And there is also opportunity for Indonesia to set up a crude refinery, a crude palm oil refinery in Kenya, again, to make sure that we not only facilitate palm oil from Indonesia to Kenya, but also to our region. Ni mariritie ngwataniro kiri mauntu ma kithomo biashara na kinyagia uthondeki wa ndawa na winji wa maguta na mauntu mangi. We've also discussed trade and investment as well as collaboration in education and vaccine development. I'm happy to inform you that His Excellency President Widodo and I have witnessed this signing of memorandum here in cooperation in different areas, in energy, which will facilitate investment in energy, geothermal to be specific, transmission and distribution of the power that will be generated. There has been extensive engagements with the private sector on this subject, and it is my belief that this will yield results
very shortly. Rais Ruto akiaria na ugite untu uyu ukamatethereria banene muno muntu ni mandawa nikenda mabota kwirangira indiria kaumira panga ta iria ya ribo ya COVID-19 the inocio ciri ikithirwa cina ndawa cia kwigana. An MOU that establishes a framework that was signed by Biofax and Indonesia Biopharma for cooperation also in the space of technology transfer, contract manufacturing, registration, supply, and marketing of vaccines portfolio that will be manufactured by Biopharma, an Indonesian company in the Republic of Kenya. Again, a welcome development for investments from our sister country of Indonesia in Kenya. Kuri na obatu wa muciari gutigira kana kawe gagwonka area ria ngina akemieri ithanthatu ya mbere ati kunganirwa na gintu kingi ni kenda mwiri ugwata binya na kurigiria mirimo akibesha na matara mutaramu wa twana sibitari ni Mawa Methodist niwe daktari Caroline Mukami na binyereti obatu wa Montobuka kuthingatiria utheru wa kiwango kia iguru na kinyagia gutigira mwana ati kwithirwa ayukurukira nchanshamo iria ebatabaterie kubewa. Dennis Mugendi nekarete ndi na mutaramu uyu na atubari botino. Mwana ikiewa kiri muciari na Caroline Mukami ali daktari wa twana sibitari ni Mawa Methodist alitara aciari na kubera ibwega muciari tawe nyina wa mwana gutigira na gwonkia mwana iria ria nyonto kuma guciarwo mwanka mieri 6 bo nyonto bwa itumi mwanya ta uria agutariria iria ria muciari rithera na inya muno na irethara na nutrients chionde so to advise there mto akanderiva kana can give birth imu mzuri edre akiomba kwa mwana iria rewo monka mieri 6 kuma ntuko ya mbere monka mieri 6 iria ri rethethaire mwana kagita inya na kethre akiomba rigiria mirimo era mingi mirimo ya nderia kana inya gutaika most of them so iria ri ya ng'ombe kana ri ngire ya nan tituta nan tiba bengi nyapomba ko de sustain irethara very expensive so le amuciari at least meari ndeka yonte akethara akiomba kuriona nontorere yonte eka yonte na gwita nambe na gutwathira ati mirimo mingi iri gwatagana ni mirimo yombi kurigirika bunka ki muciari akarumirira utheru wa mwana into biria kuria kana kunywa aria agukara o ta utheru wa ngina we mwene condition tutatu na cio mostly tutatu na mirimo ingi kwina condition twita gastroenteritis iyo yethera mirimo ya mwana kwanja na ikwethera inya kwena mwana kuimba tonsils tuchitaga tonsillitis ikwethera kwena ndimoni ikwethera kwena inya twana kwethera tukwea kinya twana tuyiti twethera tugitwa admit ke wondize mwana keja kwethera uniki nzara aimbi kingi kwethera tuna cio mwana kethera na thina ya matu ichitati common so na mirimo era mingi no tumbe kumeavoid na tumba kumeavoid ate tuge for example thirija mwana tuka make sure muciari akethera akithera na injini kubwa gwatwika mwana thira kuria gintu uka make sure mwana okuna kuthambia gintu kira kumwetheri matunda uka make sure kuthambia matunda ethiri njara uka make sure kuthambia njara ethiri thira umarutha aka make sure kuthamba njara at least no bati ku make sure inya mwana thira kwa gintu ayo gintu nyake karite kunto forongi getha ke expose gite kunikiri kinto thera akarikio serve gintu muciari arikio serve gintu at least bia kuraka make sure bikunikiri. Dennis Mugendi, Weru TV, sibitari ni Methodist, mucini o Maua, kaunti ya Meru. Ni wega nontwa kuona kanya kurumira nteto cietu muthenya wa umundire winkwendere utuku umwega mbetagwa Christine Wanjeru mwananirie wetu mathithio ni Cindy Karwitha.